Itangazo ni irya WASAC, ikigo gishinzwe isuku n'isukura hano mu gihugu cy'u Rwanda, cyane cyane mu mujyi wa Kigali. Uturere dutatu tugize umujyi wa Kigali: Nyarugenge, Kicukiro ndetse na Gasabo. WASAC yatangaje ko umuntu wese uzagerageza kwiba amazi agafatwa azatabwa muri yombi, agacibwa n'amande, kubera ko hari benshi bagiye bafatwa biba amazi ariko kugeza izi saha barafashwe batabwa muri yombi ndetse baranahanwa bikomeye cyane. Ni mu gihe WASAC ivuga yuko bafata zino robine baba bashyizeho, barangiza bagakuraho konteri bakavoma amazi, barangiza kuzuza ibigega bakongera bagasubizaho konteri. Noneho umukozi wa WASAC yaza kubara agasanga n'amazi wakoresheje, kandi mu by'ukuri ku ruganda ibipimo byo ku ruganda bikerekana yuko aho hantu haje amazi ahubwo akaburirwa irengero. Uzafatwa azacibwa amande ndetse anahanwe bikomeye cyane. Bityo rero WASAC yavuze yuko amazi mu mujyi wa Kigali ari furutaka, nubwo ari kugenda agaruka bitewe nuko bari kwagura imiyoboro y'amazi. Ejo ku munsi cyangwa ejo ari ku cyumweru, ejo amazi yiriwe yagiye, amazi yagarutse saa sita z'amanywa, nibwo amazi yagarutse, ariko WASAC yongeye kwisegura ku bantu, ariko iba yasohoye itangazo. Mwese muzajye mujya kureba itangazo rya WASAC iyo amazi ari bubure cyangwa bari kwagura imiyoboro y'amashanyarazi. WASAC irabanza ikabivuga. Nuzajya uburaho ukora ayo makuru, uzajye uza kuri YouTube channel yacu ubone amakuru nk'aya ngaya yuko amazi bagiye kuyafunga cyangwa bagiye kuyafungura. Bityo rero uno munsi igiteganyijwe kuri uno munsi, amazi ntabwo bari bwigere bayafunga cyangwa amazi ntabwo ari bwigere abura. Ngayo nguko rero reka tujye ku itangazo rya REG, ikigo gishinzwe amashanyarazi hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ubwo mwino minsi umuriro uri kugenda ugaruka bitewe nuko REG iri kwagura imiyoboro y'amashanyarazi. REG irisegura ku bantu bari kubura umuriro, bafite ibikorwa bitandukanye kubera ko umuriro uri kugenda ugaruka. Impamvu nuko bari kwagura imiyoboro y'amashanyarazi bayigeza ku batayifite, bivuze ngo nta kindi kibazo gihari uretse ko REG yatangaje ko uno munsi umuriro utari bwigere ugenda. Nunagerageza kugenda, uragenda mu masaha ya nijoro ndetse ugenda uraza kumara iminota 20 wongere ugaruke. Bityo rero REG irakangura abanyarwanda bose kuzajya bakoresha umuriro bitanyuranyije n'amategeko, kubera ko ngo hari inzu yigize gushya hano, ngo akagari ngo ka Nyabugogo, ngo hari inzu yigize gushya. Iyo nzu ngihiramo abana 4, ngo 3 barapfa ngo ndetse undi arakomereka, ngo kandi byatewe n'inkongi y'umuriro. Iyo nzu yahiye bitewe n'umuriro w'amashanyarazi. REG rero ivuga yuko abantu bakoresha umuriro mu buryo bunyuranye. Ibi ngibi muzajya mubyumva kenshi, kubera ko ngiye ufashe isinga ukazinyuranya ugacana umuriro w'ubuntu, akenshi ngiyo umuriro ugiye ugaruka, inkongi y'umuriro cyangwa inzu yawe iba igomba gufatwa n'inkongi y'umuriro. Iyo bibaye inshuro 3 cyangwa inshuro 4 umuriro ugenda ugaruka, bituma rero inzu yawe ishobora kuba yashya bitewe nuko umuriro utameze neza aho banyuranyije insinga. Bityo rero niba ukeneye umutekinisiye mwiza wakwestarira inzu, hamagara REG. Niba umuriro wawe wagize ikibazo, baze bakwestarire. Kandi ikindi, abatekinisiye batari aba REG ntago bemerewe kujya ku ipoto cyangwa ngo bajye kuri cash power, ntago babyemerewe na gatonya cyane. Uzafatwa ari kuri cash power cyangwa ari ku ipoto azahanwa bikomeye cyane. Ni mu gihe REG ivuga yuko mu bice bitandukanye bigize igihugu cyacu cy'u Rwanda, cyane cyane Rubavu, Musanze, umuriro ejo wabuze ukagenda iminota 30 ariko ukongera ukagaruka, ariko ivuga yuko bari kwagura imiyoboro y'amashanyarazi. Bityo rero yongeye gusaba abanyarwanda bose batuye mu gihugu cy'u Rwanda kuzajya bakoresha umuriro mu buryo butanyuranyije n'amategeko, kugira ngo birinde inkongi z'umuriro, kugira ngo birinde ibyago. Bityo rero REG yiyamye abatekamitwe, abatubuzi bakunze guhamagara biyita abakozi ba REG, bakakwaka amafaranga cyangwa bakaza bagakuraho cash power zawe, ugasanga barazitwaye bigize abakozi ba REG, bikarangira izo cash power mutazihawe. Mu karere ka Nyaruguru munsi ya Kiliziya ya Kibeho hari abatekinisiye cyangwa hari abatubuzi baje bigize abatekinisiye ba REG, baza gutwara cash power zingana na 24
n'eshanu kugeza izi saha abaturage barekaramye yuko izi cash power batarazihabwa kandi abakozi ba REG aribo baje kuzifata bavuga yuko zifite ikibazo bagiye kuzihindura. Bityo rero bagerageje guhamagara REG babwira yuko n'abatekinisiye bayo yigize yohereza ngo baje bakureho koteri. Abaturage barumirwa bahita bumva yuko rero ari scam, ariko REG irimo irakora ko ishoboye ihereze ba baturage cash power zabo kugira ngo bakomeze bacane nk'ibisanzwe. Abaturage bishimira guverinoma y'u Rwanda na leta y'u Rwanda bitewe naho bamaze kuva naho bamaze kugera, ariko aya makuru turagarukaho mu kanya. Reka amakuru yacu tuyasubikire hano, reka amakuru yacu tuyahagarikire hano. Murakoze cyane. Njye nitwaga Kidasamura, urw'inkorogoto bakora rugakonkoma, nari imerereye hano mu gihugu cy'u Rwanda aho tuba turi gushakira amakuru. Reka rero nongeye kubifuriza umunsi mwiza, nongeye kubifuriza wa mbere mwiza, nongeye kubifuriza umunsi mwiza. Kambabwire abazinduka mujye mu kazi kandi muhahe muronke, Imana ibarinde, Imana ibahereze umugisha, mujye muhaha muronke. Ndabakunda cyane kandi n'Imana ijye ibandindira, Imana ijye ibana namwe.